Ya chagwa la yenne iten la dona na ke deni Ethiopia nang nato. Goro biaro mo igariat kel me bia chongten. La o yenti en gariat dangro ke diok. Announcement is ala pan na police commissioner. Chelaro na deni siga kwa kien wichi ko chaga jo kwa kunu chaga kwal. Rei kalien gang police na border. Michigo way you can which you can wait on a telemedia. Chu rodium to read. Nigga chopping to charge you going to be much. No, Gentan chogor. Guam Kayen Warreton Coquien, Co Kayen Warret wobble long on them. On Ladino and a kaboon way to build my KK Ethiopia Defense Force. Yanan and Turbil Dwaja Michael take a bird to police into Jibiskuno qual, Kichiga qual, Chica Ben Chiwiji Berka, a chaco gore, ran Macalakia. You Turbil you dry might. Can information good are out on it? Beggar can give security. And me which are quality dwaja Michael Chaco. Jalaka ji security ten ware. And one turbil ngade ni kan ji defense force on big budwai ni turbil might bang. Jalaka ka security line bar man jalga commissioner. Angwa mo tie committed ten. Chuko man jaglo indien ti alkajek again announcement dung police commission da mandan. Malaro ne defense force members dunian ban bang chu dwani turbil mai tandun la yene Iran defense force kel gen dwani majo point police commissioner gen kanero chejen alawo kan yen pain kun kwana nyur be brarg information ke okay mi information dun mi jela togo yen ware te tonata la dona ne ke dini nang na tonata ala police need the drive and turbil mai ke chodi ento te ji kwa kwal rona ke ji durga number 1 ke part of the problem manang na number 2 ke chur chi ko kwal chi ko biskunu kwal ko police mo kwal biskut you can imagine on ke dida kwal rora dual police ne kangai ko nen dual police ne real jaga ko ko be chur gang kana dueran ko ke ni tine eto dega kab dega nonga police commission dega yen ka dega woj ko ka chuor kane ka ni tine eto enyok chigumen chala ramkel me cha yen ka ne de do turbil mai turo de me chuode jani chi yen wor chi amoy gi chuod tele chuod me ya goro police commission motora wa cha kab ko toro hala number code plat number ke code jani aka por ka baga pose sig tam dan shalo ne cha nur tin chao ke ke tin wo kan teacher cha na ka ka do cha ka pose shoot kien men ko lan kien cha ka latin men tur ne kien detailed information men kan ram cha ke bon shoot men gan ta men te tin men mu de kan dia ka lat ka baga pose me tur de men point motor ka thor ko part of the problem kan police ne aka kab kan police inte chibis kunu kwaldo aka yanga ka gani ba wo de wo ka police chigani rite police ko police dia chor ka police kwala ya ko be chor kam ram kwala biskut tele medate cha kwala re police commission kere police station ngai ko na tegani di pit la nga kwal to go muak 2 year me dan mu pona wi kere ni la yo kwal to go yo ka kwal yo wi ga ko itine to thani tika police ni dan to katin ni tine ton kane gore je bia ko nyuri ni stere bia belena yitana adlat gno ne wo cha toglat e goru no break ten yitana tanga yer kana chi goru ne bu tegre ngambel tan ram no goda tegre ngambel male kana goyre kan di alkater kan ne ten ngai kon ko mi kan lar bu tiral bu wirwa mi kan lar woite mal kon ne de ko kin ka ngambel nan ching bang jas largo to badgono kon lawo tele conseil dama ji dor la wala ben to mo kuidan lawo mo ko noor robin del ga noor yen kwa turugo
manaro ku ben ku yero ben yur ku nore la nor mu goro yor ku nore jen la tru che kon wole ne mi kon roy ko commissioner room anu police ni me police di chur doy kan turbin mai kwiden police do kan akati yo ngot ne doy mai do mi jaga no ram kere chan no ngono a chur lar ke tour de pose ke mene code number mene point ngade gade ba nen ga tala ta ko kindi al report ke enyo police commission tele reference mi shalar mi mention or reference de jegi jaga ko shalare la reference de lari che jegi jaga police ndin chalo ne ten gang ka jere kaldi no mo katan chokore therefore on gwa doy turbin mai kino tegni ci ko ngulat kan police into ne to kon dial kan te problem kel kan dial de ka de no meni kan te gang kalton kon problem mo yene ga kan dial de ga kon non de ga investigate de ngaj ka social media o chaga ka de ku mu ja de post therefore yen lo je ka ko run commissioner run mo ya do lo ka be abrar ga to mo ga stero be ben kun na le ye na ro en ti ro de lo we je jantan chalo ne de yen lel ke je kaneren di ti kaneren tin kon dial menin commissioner menin a link on je kaneri chire to ok poinen to dwell wal tel information mu ga mi cha kame ke kanen di ti ra man keren ge turbil kaneri ja do mai e kan de ngade ngai ko chon je kaneri ya ok bi kan pan police wat ji turbil ran maramia wa cha nangi go la ne ngwa no bro yuram la ku ji ran bo pege jas ko cha ju ko cha wo ye ngade we je kon chiro dan ni yoret bang nyo yen wor la ran be ngadi ran la kon gor bo dor ngaje ko ta me jaga ber bit ke long kon ire to ten goro la do ne ge din nang na ton baka ken kon wori long to long ta ga tam ge je la di de long dor ko kon goro we chang ku ji mi chang tere den cha be ke ko kon to kon ke betachnet mi dit la kona ge mi mi la juru do ngajal ngwa to ten tok de ban mala nuore cho gwa ko almost kon ke betachnet mi dit ke to buñ ana mo jala bana to mu kidan long ani le kwar kunti ku be dol bi akulo brar ga report ke jen bi ana akulo conviction tal ram no go de gambel de grek so ana ran no ritin ngadne e di ala gambela na bana kai mi al go shire ben tal ram no go de wo da te problem changa jan la na roje la mi te problem mi to tel problem to la ram go kalet tal ram roje ka misinformation ram ko na misinform ke yen pain kun ko korun la kwar police commission ko information dun chi ke ko be ram mo ke ngade ke ya be report dun be la thank you